Loveness Mokoena o ne a dira jaaka mogwebi wa mmele ka ngwaga wa 2016 o ne a betelelwa le go tlhaselwa mo go masisi ke banna ba le barobedi morago ga fa Mokoena o ile a bona thuso kwa centereng ya Thy Rest. The time I stayed here, I started seeing changes, because once you're in the street, you don't feel loved, because most of the people, they abuse you verbally in the streets. O tshwenyegile gore lefelo le ka tswelela ka ntlha ya tlhokego ya matlotlo. It would really break my heart to see the shelter closing down, because I've been in the shelter. I've experienced a lot of help that they have done for people. Molaodi wa kwa teng Nobza Javu o ikwetse go baabi go ba neela thuso. The owner has allowed us to operate here without paying rent. But now there's a challenge. The owner wants to sell the house, and we have attempted to buy the house. Hopefully, we were hopeful to get a funding. Batswa setlhabelo ba bona ke monokeng kwa teng go akaretsa go thobiwa maikutlo ke Katlego Nyoni wa dikgang tsa SABC Seshego.